mu gihe u Rwanda rukomeje kuba kimwe mu bihugu biri kwakira amarushanwa akomeye uhereye kuri Tour du Rwanda yitabiriwe n'amakipe yo mu bihugu bigiye bitandukanye n'abakinnyi bakomeye muri iyi mikino y'amagare, ndetse hakanaza no kuba u Rwanda ruherutse kwakira igitaramo cya Move Africa cya Global Citizen, cyateguwe na Global Citizen cyitabiriwe na John Legend. U Rwanda kandi rukaba rukomeje kwakira abasirikare ndetse n'abarwanyi bamaze igihe barwana mu burasirazuba bwa Kongo, aho mu minsi yatambutse mu Rwanda hanyuze abasirikare cyangwa se abacanshuro bo muri Romania bagera muri 300, ndetse kandi hakanaza no kuba u Rwanda rwaremeye ko imirambo y'abasirikare bo mu gihugu cya South Africa inyura mu Rwanda birumvikana, ndetse n'abasirikare batsinzwe bo muri South Africa akaba nabo bagomba kunyura mu Rwanda, cyangwa se bagomba kunyura mu Rwanda bahariya muri South Africa. Mu by'ukuri hari impuruza yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bigaragara, cyangwa se amakuru akomeje gucicikana, yamaze kwemererwa amabuye y'agaciro hariya muri Kongo. So mbere yuko wenda tugera ku itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se tugaruke kuri iyi nkuru irebana no kuba mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Uburayi bwamaze kuba nabwo buhabwa umwanya hariya ku isoko rijyanye no gucukura amabuye y'agaciro nyuma y'Ubushinwa muri RDC, nk'uko bigaragara mu makuru agiye atandukanye, kandi bikagaragara yuko ari mu rwego rwo kugira ngo Tshisekedi akomeze kuba yakwiyegereza ibi bihugu bikomeye bimufashe mu kurwana iyi ntambara imaze igihe kirekire. Umuhanga mu birebana na politike, umwe mu bagabo batangiye politike bakiri batoya kandi wayivukiyemo, uwo nta wundi ni Joseph Kabila wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje uko abona ibikomeje kujya mbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko bishingiye ku kuba Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mu by'ukuri atarimo abona ibijyanye n'iterambere rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu byose ari kubikora kubwe kurenza uko yabikora ku nyungu z'igihugu, mbega afite imiyoborere mibi. Ndetse hari amakuru akomeje kugenda acicikana, kandi nanone wanakwegeranya ibyavuzwe na Felix Tshisekedi wanayahuza n'ibyo byatangajwe koko na Joseph Kabila, ukabona ko uyu mugabo Joseph Kabila w'imyaka 53 wari ubaye ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'imyaka 18 ashobora kuba yakongera kugaruka ku butegetsi. Mu byatangajwe rero na Kabila yagarutse ku ngingo zitandukanye, ariko ingingo irimo kwerekana ko Tshisekedi ari umunyagitugu, agaragaza kandi ko mu by'ukuri kumoza ku gisubizo cya M23 ubundi uko cyakakwiye kuba kiba, ndetse anagaragaza yuko RDC itakabaye igira gute, itakabaye ishyira ibintu kuri isunikira ibintu ku Rwanda, aho kugira ngo ishake igisubizo mu buryo bwayo. Joseph Kabila mu by'ukuri uheruka mu minsi yashize Tshisekedi ubwo yari mu nama y'umutekano imunici, yagaragaje yuko mu by'ukuri uyu mugabo Joseph Kabila ari we uri inyuma y'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ni iburasirazuba bwa Kongo bufitanye amateka akomeye cyane na Joseph Kabila, kuko Kabila niho yavukiye ari muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko noneho ikindi kintu gihari ni uko Joseph Kabila ari ahantu yarwanye muri biriya bice bya Kisangani mu gihe cy'urugamba rwa Etienne Tshisekedi wari uri mu Rwanda muri biriya bihe byo mu myaka ya 1996-97. Uyu mugabo rero ni umugabo usanzwe amenyereye, asobanukiwe n'ibirebana n'umutekano muke hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse uzi aho ashobora kuba yanyura mu bihe ibyo aribyo byose kugira ngo umutekano ushobore kuba wagira gute wagaruka. Mu byo rero Joseph Kabila yagarutseho, Joseph Kabila yavuze ati ni mu gitekerezo cyangwa se mu nkuru yasohotse kuri Sunday Times. Sunday Times ni kimwe mu binyamakuru bikomeye hariya byo muri Afurika y'Epfo.
uyu mugabo yatangiye agaruka ku birebana no kuvuga ko rwose ntako atagize yakoze iyo bwabaga kugira ngo iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo nawe yagiye kuva ku butegetsi amerewe nabi n'abaturage bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse mu bihe bitandukanye yagiye ashinjwa kugira gute kwigwizaho imitungo, aho bivugwa ko mu by'ukuri amakampani ni menshi yaba za televiziyo zikontororwa n'uwo bavuka imanga Janet Kabila, mu gihe ku rundi ruhande ibirebana n'amabuye y'agaciro hariya birombe byinshi, amakampani menshi acuruza cyangwa se acukura amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu mugabo afitemo imigabane cyangwa se usanga amakampani arayiwe. Rero uyu mugabo ariko mu myaka ishize urumva mu by'ukuri 2019 nibwo yahererekanyije ubutegetsi na Perezida Tshisekedi. Uyu mugabo rero yabigarutse avuga ati mu by'ukuri ati byari ibyishimo icyo gihe ubwo habagaho ihererekanya ubutegetsi hagati yiwe na Perezida Tshisekedi, ati gusa ibyishimo byabaye iby'akanya gato kuko Perezida Felix Tshisekedi yatesheje agaciro amasezerano mu bya politiki yari yemeranijwe. Kabila yavuze ko kuva icyo gihe RDC yazahaye mu by'ukuri kuva Perezida Tshisekedi yajya ku butegetsi, RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yazahaye igihugu gishobora no kuba cyagera gute mu by'ukuri cyakisanga mu birebana n'intambara ishobora no guhungabanya akarere kose, kandi n'ibintu byagiye bikomeza kugenda bigarukaho mu buryo bumwe cyane ubundi. Aha uvuga ati ni ikibazo niba ikibazo n'imizi yacyo bidakemutse mu buryo bwa nyabwo, imbaraga zo kugikemura zizaba zibaye impfabusa. Ahangaha ugereranyije wavuga ko uyu mugabo yakomeje gusa n'ugaragaza ko mu by'ukuri Tshisekedi adashoboye kuba yayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kabila yavuze ko mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ingenzi gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro y'imbere mu gihugu n'ifite inkomoko mu mahanga igaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho ngaho mu mitwe ifite inkomoko mu mahanga harimo umutwe wamaze kwemezwa nk'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ndetse hakazamo kandi n'umutwe wa ADF. FDLR ni bamwe mu igizwe n'abasirikare bahoze mu ngabo z'u Rwanda ndetse mbere ya jenoside, ndetse zasize zikoze jenoside yakorewe abatutsi. Rero hakaza noneho n'umutwe wa ADF nawo mu by'ukuri uhora uhanganye na Uganda yamaze no kugera muri kiriya gihugu mu bice bya Bunia, aho yagiye guhangana ni ADF ku bufatanye na FARDC ku masezerano umuntu yavuga ko Tshisekedi na Yoweri Kaguta Museveni bagize gute bagiranye. Uyu mugabo rero agaruka ku birebana no guca burundu imitwe iri hariya yitwaje intwaro. Joseph Kabila yagize ati ariko bitandukanye n'ibyo ubuyobozi bwa Kinshasa bushaka ko buri wese yemera, ikibazo nikirangirira ku bikorwa bya M23 bisobanurwa nabi bikagaragazwa nk'ibikorwa by'umutwe urwanya ubutegetsi ukorera mu kwaha kw'igihugu cy'amahanga, nta kintu kizima urwanira cyangwa se kutumvikana hagati y'ibihugu by'ibituranyi RDC n'u Rwanda. Mu by'ukuri ahangaha yabaye kandi nunagaruka ku birebana na M23 avuga ati mu by'ukuri nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo Tshisekedi akomeza kugaragaza yuko mu by'ukuri aba bantu bari mu mutwe wa M23 ntacyo barwanira, atari ko arirengagiza cyane, tiyirengagiza ikibazo mu by'ukuri nyacyo, tiyirengagiza impamvu nyayo M23 irwana, agakomeza gusunikira gusa ibibazo yakabaye mbega akemura ku bihugu bindi by'umwihariko ku gihugu cy'u Rwanda. Kabila yavuze ko ibibazo bya RDC bihera mu 2021 kandi ari urusobe rw'ibintu byinshi, yavuzemo ibijyanye n'umutekano ndetse n'ubuzima bw'abaturage, ariko ngo icy'ingenzi kurusha ibindi gishingiye kuri politiki. Ibi byose birenzwa ingohe n'abafatanyabikorwa ba RDC, aba ibihugu n'imiryango
nayo irimo na SADC. Kabila yavuze ko ubuyobozi buriho muri RDC bwirengagije amasezerano yasinywe agamije gukemura iki kibazo, atanga urugero ko ibiganiro byahuje abanyekongo muri hoteli ya Sun City muri Afurika y'Epfo byaje kurangira habayeho amavugurura mu itegeko nshinga mu 2026. Yavuze ko ibyo biganiro byagizwemo uruhare na Kete Masile wahoze ayobora Botswana na Thabo Mbeki wayoboye Afurika y'Epfo, byatumye intambara yari imaze igihe ihosha amahoro aboneka ku buryo igihugu cyabashije gukora amatora inshuro 3 zikurikiranye nta nkomyi, hakabaho n'ihererekanya ubutegetsi. Ubu ngo ayo masezerano yarinzweho itegeko nshinga n'andi mategeko birengagizwa. Kuri we ngo mu 2023 muri RDC habaye amatora ya nyirarureshwa. Ni amatora koko yagiye akurikirwa n'ibintu bigiye bitandukanye, yaba abanyamadini yaba n'abandi bantu bagiye batandukanye, bose bagaragaje ko mu by'ukuri ibyabaye muri 2023 amatora yabaye bikarangira atangaje ko Tshisekedi yongeye gutorerwa manda ya kabiri atanyuze mu mucyo, ahubwo icyabaye ari uko higijweyo ubutegetsi batavuga rumwe n'uyu mugabo kugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo koko ikomeze kuguma mu biganza bya Tshisekedi. Kabila akomeza kugaragaza ko mu by'ukuri uyu mugabo atagize gute adashoboye. Ati kandi ikindi kintu gishobora kuba kinateye n'impungenge mu buryo bukomeye nuko Tshisekedi yaneruye akavuga ko ashobora guhindura itegeko nshinga, ibintu bishobora guhita bishyira neza mu manga igihugu. Ahangaha mu by'ukuri ubundi itegeko nshinga hariya rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rivuga ko nta perezida ukwiriye kuba ayobora manda zirenze 2. Kabila rero yakomeje agira ati ingaruka zabyo ni umurengera kuba itegeko nshinga ryagira gute ryahindurwa cyangwa se ryasubirwamo. Habayeho gusubira inyuma bikomeye muri demokarasi. Ati mu by'ukuri habayeho gusubira inyuma muri demokarasi. Ubutegetsi buriho bwacecekesheje uwo ari we wese. Ahangaha yakomezaga avuga mu by'ukuri ku birebana n'amatora yabaye muri 2023 wese butavuga rumwe, iterabwoba, itabwa muri yombi rinyuranyije n'amategeko, ubwicanyi hamwe no gusunikira mu buhinzi abanyapolitike, abanyamakuru abavuga rikumvikana barimo n'abayobozi b'amadini biranga ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Ko Tshisekedi ushatse kumuvuga wese agira gute amushyira ku ruhande. Yavuze ko mu by'ukuri Kabila yakomeje avuga ati igihugu kiri mu madeni menshi mu gihe yari yaragabanyijwe mu 2010, ariko ngo ubu yongeye kuzamuka bidasanzwe ku buryo biteye kwibaza ahazaza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yongeyeho ati uburyo mu by'ukuri Kabila yakomeje agira ati uburyo ubwo ari bwo bwose bwo gukemura ikibazo hirengagijwe umuzi wacyo, ku isonga hariho imiyoborere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku buyobozi buriho uyu munsi ntabwo buzigera buzana amahoro arambye. Mu by'ukuri ahangaha yagaragaje ko icyaba cyose, igitegurwa cyose, igisubizo icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyashakwa gikwiriye no gushakishwa mu guhindura ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inshuro zitabarika itegeko nshinga n'uburenganzira bwa muntu byarahonyowe, ubwicanyi budasiba gukorerwa abaturage ba Kongo bikozwe n'abapolisi hamwe n'ingabo za Kongo. Ntabwo bizigera bihagarara kabone niyo ibiganiro byatanga umusaruro hagati ya RDC n'u Rwanda cyangwa se ingabo zigatsinda umutwe wa M23. Mu by'ukuri igisubizo cya Joseph Kabila yakomeje kugarukaho nuko mu by'ukuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikeneye impinduka, kandi amakuru akomeza kugenda acicikana nuko ishyaka cyangwa se mu by'ukuri uyu mugabo Joseph Kabila yifuza kongera gusubira ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati SADC yohereje ingabo zayo mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko Afurika y'Epfo yoherezayo abasirikare benshi kurusha Tanzania na Malawi bo kurwanya M23. Kabila yavuze ko uyu muryango ukwiriye, avuga kuri South African Development Community. Kabila yavuze ko uyu muryango ukwiriye kuba wigira ku mateka
kandi akababaro k'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahora bataka bagaragaza ko batishimiye imiyoborere y'igitugu y'igihugu cyabo bakagahabwa agaciro. Yavuze ko imiyoborere mibi y'igihugu kirimo izakomeza kukijyana mu manga, yaba mu bibazo bikomeje bishingiye kuri mu bibazo bikomeye bishingiye kuri politike, ku mutekano, ku nzego zidahamye, ku makimbirane ashobora kuvamo n'intambara n'ibindi. Kuri we Joseph Kabila asanga kohereza ingabo n'ibikoresho bya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidateze gukemura ikibazo, ahubwo ko ari uguta imbaraga n'ubushobozi mu gushyigikira ubuyobozi bw'igitugu. Bwaravuga yuko mu by'ukuri imbaraga n'ubushobozi mu gushyigikira ubuyobozi bw'igitugu bwa Perezida Tshisekedi aho gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugana kuri demokarasi, amahoro n'ituze, ibyo nta kintu bishobora kuba byagira gute byatanga, bityo akagira mu by'ukuri ikagirira umumaro ibihugu byo muri Afurika y'Epfo no ku mugabane muri rusange. Ahangaha agaragaza ko mu by'ukuri abafasha cyangwa se bifasha gufasha bose bagafashije mu by'ukuri igihugu aho gufasha Perezida Tshisekedi. Ati isi iri kureba uko Afurika y'Epfo yitwara mu gihe izwi ku bumuntu n'indangagaciro, igakomeza kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gufasha ubutegetsi bw'igitugu, ikabangamira indoto z'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashinje rwose mu buryo bweruye Afurika y'Epfo ikomeje kohereza abasirikare, ikomeje gupanga ndetse no gutegura kohereza abasirikare hariya nubwo abamaze gutsindwa bo bari mu nzira berekeza mu gihugu cyabo basubira inyuma. Kabila yatambukije iki gitekerezo mu by'ukuri nyuma y'iminsi mikeya abantu ba hafi bo mu ishyaka rya PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, batangaje ko iryo ni ishyaka rya Kabila, batangaje ko hari umugambi wo gukora ibishoboka byose rigasubira ku butegetsi. Mu minsi ishize Kabila yahuriye i Nairobi muri Kenya na bamwe mu bantu be ba hafi batangira kwiga kuri uwo mugambi, ni mu gihe ubutegetsi bwa Tshisekedi bamushinja gukorana n'umutwe wa M23. Birumvikana rero ko mu by'ukuri igitekerezo cya Joseph Kabila gikubiye mu ibintu byinshi, kigaragaza yuko weakness ya mbere ari ubutegetsi buriho, kagaragaza ko amahanga akomeza kwirengagiza ukuri nyako kw'icyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igize gute ikeneye, akagaragaza ko mu by'ukuri hari ibintu byinshi bishobora kuba byashyira mu manga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko akanagaragaza yuko amadeni yakomeje kugenda yiyongera mu buryo budasanzwe. Tukomoza rero ku amadeni n'ubundi bisa nkaho ashobora kuzakomeza kugenda yiyongera bitewe n'uko iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kugira gute, yamaze kuba yongera noneho gukoresha indi politike nayo ijyana mu manga igihugu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yobowe na Felix Tshisekedi cyangwa se Felix Tshisekedi kubwe yatangiye kureba uko yakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'i Burayi mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro y'igihugu cye, kugira ngo nabyo bimufashe guhangana na M23. Bakibaza igihugu gifite ubutunzi kiremereye, gifite intwaro, ariko mu by'ukuri kikaba kidashobora guhangana na M23 cyangwa se mu cyicare kijye mu biganiro na M23, ahubwo kigakenera kugurisha igihugu kugira ngo kibashe kugira gute kuba cyahangana n'umutwe w'abaturage bacyo. Ni ibintu bibabaje. Amakuru y'imikoranire ya Perezida Tshisekedi na Amerika yagarutsweho na New York Times. Iki kinyamakuru cyatangaje ko kuri ubu Tshisekedi wabuze ayo acira nayo amira kubera ingabo ze zikomeje gutakaza umusubirizo ibice zagenzuraga. Yemeye guha Amerika n'abanyaburayi amabuye y'agaciro y'igihugu cye kugira ngo arebe ko bamufasha guhangana na M23. Binyuze muri uyu mugambi Tshisekedi yifuza ko ibi bihugu by'Uburayi
na Amerika birushaho gushyira igitutu ku Rwanda ashinja gufasha umutwe wa M23. Ashimangira ko guha amabuye y'agaciro ibi bihugu bishobora gutuma iki gitutu cyiyongera ndetse igihugu cye kikabona amahoro. Mu by'ukuri ni ibintu wavuga ko n'ubundi wenda bisa n'ibyatangiye kugenda bimukora, kuko birumvikana nimba hari ikintu wageneye abantu nk'igihembo cyo kugurisha igihugu cyawe, abantu baba bakeneye inyungu, abanyaburayi benshi baba bakeneye inyungu. Urumva nibyo byahereye twahera tuvuga tuti tuza no kugaruka ku itangazo ry'impuruza ku baturage batuye mu Rwanda ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bamaze guhabwa impuruza yigeze n'ubundi gutangwa muri Kinshasa, basa nkaho bagaragaza ko u Rwanda rusa nkaho rudatekanye. Iyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi yemeye gutanga aya mabuye y'agaciro mu gihe urwego rw'ubucukuzi mu gihugu cye rwari rumaze igihe kinini rugaragaza umubare munini w'ibigo binini by'Abashinwa birubyaza umusaruro kurusha Amerika n'Uburayi. Aya makuru agiye hanze mu gihe ibihugu nk'Ububiligi uza ku isonga mu gusahura umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ubudage na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangiye gushyira igitutu ku Rwanda ndetse birukangisha ibihano. Ku ikubitiro Amerika yahise inafatira ibihano General Retired James Kabarebe usanzwe ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, imushinja kuba umuhuza w'u Rwanda na M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu byo ku isi bifite umutungo kamere mwinshi cyane ujyanye n'amabuye y'agaciro, kuko ifite zahabu, diyama, cobalt, copper, nickel, uranium, coltan, lithium n'andi menshi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite kandi umutungo kamere utarakorwaho ubarirwa muri miliyari ibihumbi 24 by'amadolari, bituma aricyo gihugu cya mbere gikiza ku isi hagendewe ku mutungo kamere wacyo mu gihe wose waba utunganyijwe. Bibarwa ko 48% bya cobalt yacurujwe ku isi hose mu mwaka wa 2013 yavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe icyo gihe 47% by'ububiko bw'isi bwiri ku isi cobalt ariho yari iherereye. Imibare ya vuba yerekana ko 60% bya cobalt iri ku isi iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni ukuvuga toni miliyoni 36. Tshisekedi afashe iki cyemezo mu gihe n'ubundi amabuye y'agaciro ya Kongo yari asanzwe afitweho ijambo n'amahanga, nyamara umubare munini w'abaturage b'igihugu cye babayeho mu bukene. Nk'uko kandi Joseph Kabila yabigarutseho, amadeni akomeza kwiyongera, ibibazo bigenda bikomeza kuba byinshi, ariko mu by'ukuri ubukene bugakomeza kugira gute kuba ikibazo hariya, bugakomeza kuba ubukene buzamukaho kugira ngo ubukire bugire gute buzamuke. Urugero, mu masezerano afite agaciro ka miliyari 300 z'amadolari igihugu cya Kongo cyasinyanye na sosiyete zitandukanye zo mu mahanga zicukura cobalt, amafaranga akigarukira ku byacukuwe ni 3%. Ibaze nawe, andi ajya mu mifuka y'abanyamahanga batifuriza iki gihugu ineza. Bibarwa kandi ko 40% bya diyama icukurwa mu bice bya Kasai no muri Kivu zombi n'utundi duce nka Maniema na Katanga ijyanwa mu mahanga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni nako bigenda ku yandi mabuye. Kenshi Tshisekedi yagiye yumvikana avuga ko intambara ahanganyemo na M23 iterwa n'u Rwanda rushaka gusahura igihugu cye. Gusa umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka aherutse kubinyomoza. Kanyuka yatangaje ko batarwanira amabuye y'agaciro kuko mu bice bafashe harimo ibitarimo amabuye y'agaciro. Ati ugiye Mbunagana na Rucuro nta mabuye y'agaciro ahari. Intambara yacu ni uguharanira kubaho. Kinshasa iraduheza ikatwita abanyamahanga, ariko twe ntabwo turi abanyamahanga, turi abanyekongo, turi iwacu, tugomba kubaho. Nicyo cya mbere, icyo duharanira si amabuye y'agaciro, ni ukubaho. Ahangaha mu by'ukuri Tshisekedi yagiye akomeza kugaragaza ko 23 intambara yayo ari intambara ijyanye no kugira gute n'iby'amabuye y'agaciro, ariko aba bagabo bakomeza kugaragaza ko icyo bifuza cya mbere ari ukubaho kurenza ibyo by'amabuye y'agaciro. Yagaragaje ko kandi Lawrence Kanyuka yagaragaje ko badaharanira uburenganzira bw'ubwoko bumwe, ko ahubwo baharanira uburenganzira bw'amoko yose. Atanga urugero rwo kuba amukomoka Kasai ariko akaba ari mu ihuriro rya M23. Ati turwanira amoko yose, twe ntabwo turi
abahezanguni bishingiye ku moko nka Tshisekedi ufata bamwe akabashyira ku ruhande agashyiraho politike y'ikimenyane. Uyu mutwe uvuga ko intego yawo itari ugukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa ko ahubwo ari ukubasaba kureka kwica abaturage. Gusa ikigaragara cyo nubwo inda M23 ivuga gutya, Joseph Kabila nk'umwe mu bahanga mu birebana na politike maze kugaragaza ko mu by'ukuri ikintu cya mbere ahubwo gikenewe ari ugukuraho impamvu muzi rero harimo birumvikana ibyo bijyanye na politike ishingiye ku kimenyane, politike iheza bamwe, ariko nanone yakomeje kugaragaza ko ubutegetsi bwa Tshisekedi cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa muri iyi minsi rwose budashoboye, bukwiriye kuba buvaho kugira ngo ibintu bibashe kuba byajya ku murongo. Ngayo nguko rero nkuko twabaye nk'ababikomozaho mu minsi yashize bijyana n'ibyo ngibyo by'amabuye y'agaciro, twakomeje kuvuga ko byatangiye kugenda bicengerwa, USA isa n'iyishyurwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nanone umuntu ashobora no kuba wenda yanatekereza kuvuga ati bijyanye wenda n'ubutasi buri ku rwego rwo hejuru bw'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wenda hari n'ubundi buryo bashobora kuba ibintu baba babibonyemo. Bamaze rero gutanga impuruza ku baturage babo baherereye mu Rwanda bati abantu mwese muherereye ku mipaka yegereye bashobora kuba abanyamerika baherereye cyangwa se bafite ubwenegihugu bwa Amerika baherereye ku mipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, ati the US Embassy in Kigali, ati ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali ihaye inama abaturage bayo ko mu gihe amakimbirane akomeza kwiyongera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora kuba byagira ingaruka mbi ku mutekano w'imipaka yegereye iki gihugu ndetse n'u Burundi, iyo mipaka ihana imbibi n'u Rwanda. Ati mu by'ukuri ambasade y'u Rwanda irabasaba ko mu by'ukuri mwakwirinda kugenda mugana mu turere twegereye imipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi without special permission, mutabiherewe uruhushya rwihariye. Ati kandi mwirinde kuba mwajya mu bintu byo gusura izi parike. Mu by'ukuri ahangaha ho ni ikintu abantu bakomeje kugenda bibaza bavuga bati se kuki noneho na parike ijemo, parike ikifite yaba yirinda igize gute, kukijemo ese byaba ari muri bwa buryo bwo gukomeza gushaka guhangana cyangwa se gutera gushaka guhangana cyangwa se kwerekana ko guteza ibibazo mu rwego rw'ubukerarugendo bw'u Rwanda. Ati ahangaha ambasade ya Amerika yatangaje ko mu by'ukuri parike ya volcano y'ibirunga yegeshwa ati Mukura ndetse no kujya mu bice bya Lake ndetse na Nyungwe atari ahantu abanyamerika bakabaye muri iki gihe bagenda kubera yuko naho hahana imbibi n'iki n'ibi bihugu biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, bishobora kuba utu duce natwo dushobora kuba twavamo imvururu zishobora kuba zateza ibibazo. Ndetse kandi bagaragaza ko relations between Burundi, the DRC and Rwanda maintains. Ati mu by'ukuri ibibazo bikomeje kugenda bizamuka, reported incident of cross border incursion and armed violence. Ati haracyari ibibazo bikomeje kugenda bigira bizamuka bikomeye. Ati binarimo no bishobora no kuba byagira gute byakambukiranya imipaka. Rero mu byo basabye abaturage babo bavuze ko badafite gukorera ingendo, avoid traveling to the gukorera ingendo ku mipaka yegera y'u Burundi, u Rwanda na DRC, ndetse bababwira ko bakwiriye kugira gute kwirinda kujya mu ahahuriye abantu benshi. Bababwira ko bakwiye kandi kuba bigengesera muri ibi bihe, bakaba kandi bakirinda abantu babakikije bakagerageza kubareba neza bakamenya bimeze bite. Ikindi kuba bagira gute bakongera gusubiramo ibirebana na gahunda zabo z'ubwirinzi, ndetse bakahora mu by'ukuri bafite impapuro zabo z'ingendo, ndetse bibaye na ngombwa bashyizeho hano akalinki aho abaturage baturuka hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kuba bagira gute bayifashisha bagira gute bamenyekanisha aho bagize gute batuye cyangwa se aho bari baherereye mu Rwanda
Rwanda. So rero icyo umuntu ashobora kuba yavuga ko ntawamenya ese mu by'ukuri ibi ngibi birajyana no kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye guhonga amabuye y'agaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yarahejwe, Ubushinwa aribwo bwari bufite hariya noza, cyangwa se wenda birajyana na gahunda z'ubutasi bwabo. Ariko nanone ku rundi ruhande ese birumvikana wenda kuba niki, ariko nanone ugendeye ku buryo ku byagiye bitangazwa n'inzego zitandukanye z'umutekano zo mu Rwanda, ndetse ukareba n'ibihari, ubona ko nta kibazo cy'umutekano uhari. Ndetse mu minsi yatambutse Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yabajijwe mu kiganiro n'itangazamakuru n'umunyamakuru Kensi Kakuza Nkuriza Charles wa TV1 ati se mu by'ukuri ese umutekano uhagaze ute, tuwizere cyangwa mushobora kuba mwaduhumuriza? Icyo gihe Perezida yasubije agira ati umuhanga mu bijyanye no ushaka amahoro yitegura intambara, ati twe twiteguye kera. Ati mu by'ukuri rero abaturage b'u Rwanda mwigira ikibazo ku birebana n'umutekano, ati umutekano wacu urizewe, muryame musinzire, niwicura wongera uryame, ati nta kibazo tugize gute dufite, tumeze neza. Kandi koko ni ibintu byigaragaza ubuzima bw'igihugu mu gihugu bukomeje kugira gute kugenda neza, nubwo ibihano bigenda bituruka mu mpande zigiye zitandukanye bikomeza kuba byinshi mu buryo butandukanye bujyanira no kuba u Rwanda rukomeza kugaragaza ko mu by'ukuri nta mpamvu n'imwe rukwiriye kuba rugira gute ruheka ku mugongo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo bwakoze ari ugushyiraho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo hatazagira ikirenga imipaka giturutse mu bice bitandukanye kikaba cyagira gute cyakangiza ubuzima bw'abaturage b'igihugu, cyangwa se cyarenga imipaka kikangiza ibyamaze kugerwaho mu Rwanda. Kuri ubu rero inkuru nanone ikomeje kugira ni y'abasirikare bava muri Afurika y'Epfo bagomba kunyura ku kibuga, bagomba kunyura i Kigali kugira ngo basubire mu bihugu byabo. Mu by'ukuri abangaba bakaba ari abasirikare bagize gute batsinzwe, sibyo batsinzwe na M23 ku rugamba rwasize Goma yafashwe na M23, ndetse M23 igahita igira gute igahita ishyiraho ubutegetsi bwihuse bw'agace ka Kivu y'Amajyaruguru. So rero dukomeze kubashimira, niba utari wakora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, make sure ko wayikoze iyo tujye tubana tubagezaho amakuru ameze neza, tubagezaho update, tubagezaho kandi n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye. So turabakunda kandi mukomeze kugira ibihe byiza.